God our Father, we thank you that this afternoon that we can all come to your church. Tun sun hone na ko ka fekun nang ma byak byak na nei the na ding ina nang ma pol pi byakin sunga kai khom nai man lung damung. We want to come here to worship you. Hilaya nang ma byak byak na nei ding lung payung. We want to come here to praise you. Nang mang phat nom ngia dung. We want to listen to your own teaching of your own words. Nang ma kamal te ton nang ma hil na thu te ka zan no mo hi. We pray that your Holy Spirit will continue to be with us. Nang ma khasyang thoin ko to om pita hen. Fill our hearts. Kalung sim sung kalung tang sunga ong dim tain. So that Lord, we can truly worship you in truth and in spirit. Thuman chitak na le khasyang tho to nang ma byak byak the nang huin. We pray all this in Jesus' name. Hi khem pe Jesu min swang in thu kong enu hi. Amen. Amen. Let's have the slides. There's a slide up here. Slide te ni mo slide om na. The topic for today is a healthy church. Ina to ni thu pul phu ding pen bang hayam che le chidam pol pi mo. I believe you are healthy today. Ina no pen thu chidam den mo hong umin. Healthy means you don't look sick. Ina chidam chi chang chi na lo mo. If you are sick, you may not be here. Ina no chi na leo chin hilai yang tung the lo ding na ve wa. I don't see anyone feeling sick. Ina hilai ya chi na mel khat jong mu keng. Praise the Lord. Pasian min phadin. We want to be the healthy children of God. Ina chidam pasian ta te hinom hi hang. That's why the topic for today is a healthy church. To sa ke na to ni ka thu pul phu ding thulu pen bang hayam chi le chidam pol pi hi. If you look at the pictures here, Hi man en leo chin. a healthy church has to do with the teaching of the Word of God. Ina chidam pol pi na bang hi hiam chi le mo pasian kamal te hil ngial hi. The teaching of the God, you see the picture of the Bible. Ina pasian thu hil na pen bangan ki mu hiam chi le hi man sunga ma te lai siang tho bu to ki lak hi. A church has to have fellowship. Ina pol pi pen bang hiam chi le ki pol na ma te ki to na om ding. Today we gather together in this church. Ina tuni ivekina hi yakin sunga ma te ki kai khom. We want to encourage one another. Ina khat le khat tha ki pya ma. And we want to so pray for one another. Ina khat le khat thu ki nget sak. And you see the third picture, it has to do with the bread. Not only taking of the Holy Communion. Ina hi atum na en leo chen mo mo lum mu ding hiu te chinom na na siang tho ne khop na chi na be khilo hi. In early churches, they even have meals together, eating together. Ina tang lai pol pi te na bang hi hiam chele ama an nei bang ma te nek the teu ama ki hom yat ki ne khom liai leu hi. And lastly, a church is healthy if they pray together. Ina an nun nung pen in na pol pi khat pen chi da ma le ama bang hiam chele thu ngen khom mu hi. So all this is taken from Acts chapter 2 verses 41 to 47. Hi thu ken pe pen koi pan ki la kha hiam chele mo alian ni mo aneu som ni le khat pan som ni le sagi na pan ki la khai. Okay, let's go to the next slide. Ina adang khat som ni mo. Firstly, I read to you first in verse 42. They devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. You can read this in verse 42. It's written here. Hi thu te pen mo amau te in sol tak te tung panin thu sin in amau te to ki khol u amau te to anne khomin thu zong anek angien khom u hi. So what is the apostle teaching? Ina sol tak te thu hil na chi te bang ahiam. The next slide. Azom. The apostle teaching has to do telling of the gospel. Ina hi nung zui te im to to pa nung zui te I sol tak te I thu ge na pen bang hiam chele lungdam na thu gen khao hi. So the gospel is the salvation of God through Jesus Christ. Ina lungdam na thu pen bang hiam chele Yesu Christ hangin ma to pasiani hot khiat na thu hi. The good news is called the gospel. Ina lungdam na thu hoi pen bang hiam chele thu hoi chen mo to pen thu hoi pen lungdam na thu hi. It is God's plan, what we call salvation, believing in Jesus Christ. Ina to pen hot khiat na hi ma te in I up na pen bang hi Yesu Christ I up na. So the apostle teaching talks about what the second point called the fulfillment of the Old Testament prophecies.
hi sol tak te thu mate atang ko na thu ani na pen bang hiam chile mo lai siang tho lui pana akigen khol sa thu te jing sak kim sak mo God has promised his that Jesus will come since the Old Testament. ina pasian ina mate Jesus Christ ong pai di thu pen hi lai siang tho lui hun pekin ong gen khol hi So the apostle teaching is telling people that Jesus who come was rejected. ina toa la ya bang ki chi hiam chile ong pai di Jesus pen mo kinyal ding chi na thu ki gen Jesus was crucified for my sins. ina Jesus pen kan mo na hangin mo si nang thok ding chi na Jesus was buried, ina Jesus pen ong ki vui ding mo but Jesus was raised from the dead after the third day. a hi song ina ni thum khit chang Jesus pen si na pa nong tho ding hi That is the gospel teaching. toa pen hi le lungdam na thu The next slide. azom The apostle also talks with authority. ina hi nu zui te na mo pang che da thun nei na to amao ge no hi That's why I pick this verse in Hebrews chapter 2 verses 3 to 4. It says the apostle was confirmed by those who heard him, while God confirmed their witness with signs and wonders. Various miracles and gifts of the Holy Spirit was distributed according to this view. ina hi pen Hebrewian ni aneu thum le li hi to hi manena thu pi ma in hot khian na thu dong loin I om le swa tak na om thei ngei lo ding hi ama sa in to pa ma in hot khian na thu hong pulaka toa thu aza mi te in thu man hi na thu e te tunga hong gen lew le u hi amau te thunget na bana pasian in wang lian na lim le na lam jang atwam te bol na to hong gen be la hi toa bana ama hoi sak mangin pasianin khasyang tho zong hong hom la hi Today you hear that when the people preach the word of God, hila tuni mate hilaya mi di na they preach the word of God with authority. pasian thu te ongen khaw mo thun Be- ne inna to ongen hi Because the children of God today receive the gift of the Holy Spirit. ina e pasian ta te hi manina mate ina khasyang tho pasian I mate aba ja let song tom zong ki mukha hi I believe as you come to church, ina tuni no polpi hilap yak piang nang pai you receive the gift of the Holy Spirit in praising God. ina pasian biak na ding mate let song khat ne hi Receive the gift of the Holy Spirit in singing to Him. ina bang let song hiam ma cha pasian ni bang chira ki zat the na You no receive the gift of testifying for Jesus Christ. pasian phat ding to kita pasian lung kim sak ding tua ki bat ba ki vat na ne mo So a church has to do with the teaching of the Word of God. to jagi na pol pi te na pasian kam mal to thu hil nge thi The teaching is with authority with the Holy Spirit. ina hiana na thu khong ki hil chang ma ta khasyang to pasian ni hil na to ma ta thu nei na tong ki thi The second point of a church, a healthy church, is to have fellowship. ina chidam pol pi te I nei ding khat pen bang hiam chile mo In the next khom slide. ki khop na nei ding A fellowship here, in verse 2, it says, they devote themselves not only to the apostle teaching, but to fellowship. ina hila bang som li len ina bang che hiam chile amau te in sol tak te tung panin thu sin in amau te to ki khol u amau te to an ne khom in thu zong angen khom u hi chi hi Fellowship means what in the next slide? ina ki khom a chi te bang hiam It means joint participation. ina bang hiam cha ki zom miet mo ki hel nge thi You join together with other brothers and sisters. adang sangam ulen naw te to ki hel nge You join together in coming this time in the church to praise God, to worship God. hi yakin sunga hi hun ina mate pasian phat khom ding in pasian be khom ding a nong pai nget ki Fellowship means you are not alone. ina hiana ki khom chi changa nang wak hi lo chi You are together with your brothers and sisters in Christ. ina Chris sunga nang I sangam ulen aw te to om khom nai ve Fellowship means you are like together in one ship. ina hiana ki khol a chi te bang hiam chele mo tim mo bang hele mate tim mo khat sunga hon khat sunga om khom chi na hi That's why we say sharing something in common. ina chinom na ina mate akibang khat pen bang chi ki hom nge What do we have in common? ina en ikibang inei tek pen bang hiam We have Jesus. ina inei kibang to pen bang We hiam have the love of Jesus. Jesu in na nei to pen kibang We have the Holy Spirit in common. ina
ข้าเสียงโฉประเสียนหม้อตัวอินเอกนากิบัง and it's also a kind of partnership. อินะตัวเบกจำลกิปอลเทอินาไม่ได้ขัดเลยขัดกิปอล Today you have a partner. You like a partner, all right? No, Partner together in serving the Lord. อินะโนเป็นตุนปอลเนียดไม่ได้ปอลเด็กเนียดปอลอุกเนียดประเสียนน่าเสมลิงปอลเด็ก The Bible says in Philippians chapter 2 verse 1 it's like sharing in the Holy Spirit. อินะฟิลิปปินส์เลียนเนี่ยแนวขัดน้าบางเจียมเจเลข้าเสียงโฉประเสียนเอ็นะ We want to share in the Holy Spirit. อินะข้าเสียงโฉประเสียนหูหน้าต่อหอมแข็งเนียดไม่ได้ And the fifth point is sharing also in Christ's suffering. อินะฟิลิปปินส์งานาบางเจียมเจเลประเสียนอ๋ออัชวกนาหามสัตนาเตไม่ต้องฮักสัตนาเตตัวไปหอมเนียด Christ has suffered for us. อินะคริสเตียนอ่ะไอ้หางเงินหามสัตนาเตงทวง We will also suffer together with Christ. อินะไอ้จงคริสต์อักกิบังเงินไม่ได้หามสัตนาฮักสัตนาเตทวงคอม Fellowship has to do with sharing together in the ministry of God. ยันนักกิปอลขอบนาปันบางให้ยามเจเลไม่ต้องประเสียนโลวะจีนี่อามาหัวเลงก็หัวหน้าไม่ได้เสมคอ We share and work together in this ministry. อินะอามาน่าเสพนาไอ้เป็นกิปันปันปีปันมุนขัดตะกักเสมคอ Fellowship also means we share some financial resources. อินะยันนักกิปอลขอบนาปันบางให้ยามเจเลไม่ต้องอินเนสาสุมเล็บไปจงหอมเงียดกี่หอม If we know of someone in need, อินะอักกิสามมีขัดไม่ได้อิเทขากันเลย we must be willing to share. อินะเป็นขนมเงียด It could be simple as inviting the friend for a meal. อินะจีนอมนายนะบางแดไม่ใช่มีขัดไม่ได้ลมขัดเป็นอินะอันเนกนี่งาสัมเพย์มออันเนกขัดเปียจีด่านของฮิเลลี่ If the person has no money to eat, you invite him or her to come to have a meal with you. อินะเนกดิ้งในโลมีขัดเป็นอินะสัมเพย์ดินนะอันเนกวากมออันวาก If they need some money, if God so bless you, you can even share with them. อินะปัจจุบันในโลมีขัดบางอมเลเจนปัสยานั่งตุ้งอัดทุพังเปียกันเลยนั่นในสุงลักปนะอามาอาดิงหอมเขีย So a church is healthy if the church is willing to have this fellowship. อินะปอลปีขัดเป็นจีดามาเลฮิดานามาตะกิปอลขอบนาเสพขอบนาเป็นอมเงียดดิงฮี The third point, the next slide. อัตุมนา Breaking of bread. ฮินะหมกลุมหม้อบาลเนนนา Remember Acts chapter 2 verse 42. It talks about together they break the bread. อินะสอลตักอเลียนนี่แนวสอมลิเลนนี่นาสงบางจีฮัมจีเลอามาหมกบาลเนมฮีจี Breaking of bread is not limited to have once a month Holy Communion. อินะฮิดานาหมกบาลเนนจีนาเป็นเสียงโทเนขบนาสงบเตตัวลายบางจีเลต้องป้าจีสุองบอลนาทุเตฮี Next slide. อัซม It means they come together, right, in the temple of God, breaking bread from the house to house, sharing their fruit with glad and humble hearts. อินะเฮียนาหมกของบาลเนนจีจังไม่ได้อินขัดปันอินขัดดงไม่ได้เกี่ยกายคอมินะฮีบยักยังนาอินพิสุงะเกี่ยกายคอมินะอามาอันไหนบังเนกเทเตกี่หอมเนี่ยเนกหอมฮี Sharing their food อินะอันเตียวเนกหอมฮี with the humble hearts. อินะกินย้ำเขียดนาลงเสียมตัวหมอกินย้ำเขียดตะกินไปข่าวฮี So today, if you see someone hungry, you see someone thirsty, are you willing to share? ตัวจากนั้นตัวนี้กิลเกียลดังตาขัดอมเลวเจนั่งยินในบังไม่ได้ตอนกินย้ำเขียดตะกินยักเขียดนาลงเสียมตัวนั่นเป็นนมหน้านะวางนมเดีย If we want to have a healthy church, we must be willing to break the bread together. เห็นนะจิดำปอลปีขัดฮิเลหังมาตัวระดับหลุมของไม่ได้กินย้ำเขียดนาลงเสียมตักปีโตบาลเน้นงำดิ่งฮีหัง The next slide, อาซม which is the last point. It talks about prayer. We are to be devoted in prayer. เอ็นะตัวเป็นอนุนุงเป็นทุหิมอทุงเอ็ดขอบนาเป็นทุงเอ็ดนาต้องกิจมเงียดดิ้งจิตตักเงียดดิ้ง What is the difference between a church activity and outside? เอ็นะบางเฮียมเจเลปอลปีสงอาไม่ได้ตัดนาอะตอมตอมไม่ฮิสงเอ็นะอัปปละมาตัดนาอะตอมตอมไม่ฮิสงเอ็นะ A church has the activities or a church service has to do with prayer. เฮียมาฮีปอลปีสงอาไม่ได้ยักเปียกนาปอลปีสงอายักเปียกนาใครบอกทุงเอ็ดนาเป็นอมมาดิ้งฮี We want to pray to God. เอ็นะเปอร์เซ็นต์ตุงอ่ะทุงเอ็ดนวมเงียด We come before the Lord's church and we want to bring our prayers to the church. เอ็นะเปอร์เซ็นต์มาเป็นองไปเงียดไม่ได้ทุงเอ็ดนาจงในนวมเงียด We want to pray for one another. ขัดเล็กขัดอาที่จงทุกเงียดสักนวมมาฮี We want to pray to our God. เอ็นะเปอร์เซ็นต์ตุงอ่ะจงทุงเงียดนวมมาฮีหัง In the next slide, you will see
ina azoma mul ding hiu te In the Bible, there are many times what we call periodic period times. ina bible lai sang thu sunga mate hun tam pi tak mu ding hui hi mata hun to zuya mate thunget na hun te Actually, the Bible, you have many times hear about people praying 3 times. ina lai sang thu sunga bel hun tam pi tak omi mo ahi zong ina mi te na hun pi thu ma thungen hi Like in Psalm 35, it says, in the evening, in the morning, and at noon, I cry out, and God hears my voice. ina la te so number som nga la nga sunga bang chi hiam chi le ni tak jing tung le sun ho ni mo to pa to nga ke ong ya thi to pa ka o teung za in ama ka o te ma nong za hi chi hi It is good to have prayer times that we can spend with God. ina pasian to hun i lak the nang thunget hun ine ding thu pi hi So a church needs to pray. to sa ke na pol pi te pen thunget ding A ki sam church hi needs to pray for one another. ina pol pi te na khal le khat a ding jong thunget sak ding ki sam hi I do not know how many of you remember the names of everyone here. ina hilaya mi bang za ina hila mi mal khat chari min khe pe thei gai ding chicken thei If you look around, ya en koi le chin can you name all of them? avegan amin na lo thei dia I count, maybe there were 50, 60 of us here. hilaya mi se min mo som nga hiam som gu hiam phading hi You are here together every other week. ina ni pcl in na no hilaya om hiu te Can you remember someone in need that you can pray for? ina akisa mi khat ading amin to lo in thu na ngen zo sak te You ya may not remember 60 people. mi som gu dong avegan mel cham te zo lo How hi about te praying for 5 person? ta le to som gu la pan mi nga ading thu nge How sak about praying le for 5 person that you can say, God help this person or God bless this person? ina to som gu song pan mi nga ading to pa hi mi nga ading thu ko nge sakin thu pa nong na piang sakin chin thu nge sak le Today, this church is about 60 people. ina tu ne hi pol pi songa hi byakin songa mi som gu bang om hi If this church is 120 people, ina ata tak chele hi pol pi songa mi zale som ni bang ata hi maybe it's hard to remember. ina sale som ni bang hi le mo i chap te ding i phok ding ham But sa thei ding hi I believe God bring you here. ina uming mo pasian ina no pen hi la God yang brought kwa you hi here because God wants you to pray together for one another. ina pasian in no khat le khat thu nge sak ding de ai hi man na hi la ya ong puang nge thi We can pray to God in the morning. ina jing sang tung ina ei thu ngen khom the We can pray to God at noon. ina sun hun in jong thu ngen khom the We can pray to God what we call in the evening or at night. ina ni tak lam hi ke jong zan hun in jong thu ngen khom the hi ha And the psalmist says, God hear my prayers. ina la te songa bang che hiam chele pasian in ka o te za hi chi hi So let us encourage one another to pray. to an sakin na khal le khat thu nge sak ding mo tha ki pani Let us even set times that is convenient to pray. ina thu ngen na ding akilem ding hun jong mo jang tan nge ni se nge ni To some people, maybe morning is good time. ina pol kha te ani jing tunga thu nge pen hun hoi hi ding hi To others, maybe lunchtime is a good time because I take my lunch break. ina pol khat ading pen sun an nek hun pen mo thu nge ding hun hoi pen hi ding pang hayam chele ama sun an nek hun cha tol nga hun jong hi ding hi To some people, maybe at night, after I finish all my work, I have time. ina pol khat ading hi le ni tak zan hun hi ding pang chan sep ding khem pe man tai changa to hun chang ama lung mon takin thu nge the ding hi We need to have what we call a prayer hour. ina i nei ding i ki sap pen bang hayam chele thu nge hun thu nge nai te mo to hun te ke sam hi We want to set a suitable time so that we can pray. ina i thu nge the na ding akilom akitok pen hun ding mo i se the ding thu pi hi We want to pray for ourselves. ina eya le eya ading nga jong thu nge ding mo We want to pray for our loved ones, our relatives. ina i nga ite hi song ina sangam ulen naw te aring so thu nge ding hi We want to pray for our friends, our brothers and sisters. ina ilom te sangam ulen naw te aring jong thu nge ding We hi want to pray for the church pastor and the church workers. ina polpi makai sia a hi song ina polpi song na se mi mal khat chat ading jong thu i nge ding hi We want to pray for those who have not heard of the gospel. ina pasian li to lungdam na thu te as thei nai lo azan nai lo mi te ading jong thu i That nge ding hi salvation will come to their house. ina amau in sunga hi hot khian na thu hon khian na thu mo al tun thei na dinga thu i nge ding hi Let us move on to the next slide. ina adang khat som to ni Let us read these together from 41 to 42. ina sol tak alian ni aneu som li le khat pan som li le sagi dong mo sim khom ni I hear you reading in your
Tadim Chin language. ina hilaya no tadim zo lai to na sim na thu mo ken But I didn't zakene hear you read in other language. Maybe you can start reading this. Okay. kamal khat to sim khom ni mo Okay, let's try and read together. sim khom ni le in What? In English. mang lai to sim ni zo mi te mang lai pao mang pao to pao Okay, mo we read in English. After that, we read in Tadim Chin. to ki te Okay. zo lai to sim ki ni mo tadim 1, lai 2, to 3. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostle. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to everyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Yeah, you can read well. Now let's Phải read đọc là xem thấy vel không? the next slide. adang khat en lew ni mo And now we read better. Good. Ready? 1, 2, 3. mi tampin ama thu gen umin tui ki phum ua twa ni in mi hing tur chumbang ki be lab u hi amao te in sol tak te tung panin thu sinin amao te to ki khol ua amao te to ane khomin thu jong angen khomu hi sol tak te in lim le na lam jang tampi bol ua mi khem pe in lam jang sama ma u hiทุ่มเข้มเปลกิคอโลอินมงคอมัวอันนี้สาเตอุจงอันนี้คอมอุฮีอามาเตอินอันนี้อัลตัมอัลลัมเตสวากัวอันนี้ลามุเตสวากัวสุขับตาโตกิสวีนอามาเตลักกะอาหอมอุฮีนิสิมินเบียกินากิคอมอุอาอินเตอุอาอันนี้คอมินลุงดำนาเลลิยามเขียนนาโตอันนี้จัดอุฮีpasien phan awa khale khat thupa kite sakin a omu hi pasianin nisimin hot khian na anga mi ki be lap sak ton tung hi So if you want your church to grow, ina pol pi khang to sak nom leu if chin you want your church to be revived, ina na pol pi khang lo sak nom leu chin read these verses again and again. hi lai sang thong ma to pai te ma de We must be willing to share. ina e pen tu mo hom We must be willing to have fellowship. ina mi to ki khol nom nyat ding thu gen khan nom nyat We must be willing to come to church together to listen to the word of God. ina pasen kamal te ngai khom ding ina yakin zon nom nyat Here it says they gather together daily. ina hila bang chi ni siali na amau ki khomu hi chi Today maybe we don't have the time. tu ni vel en hun nga lo khol In lo the ding early churches they gather together daily to listen to the word of God. ina tang lai pol pitan pang hiam sile pasen kamal te ngai din ni sialin ki khomu hi chi They care for one another, amau khat le khat ki don nya du hi and the Lord bless them. ina to sa kina pasian je song amau And chu you pa find ya that in hi these verses the Lord increases those who believe in Jesus Christ. ina hi lai sang kamal te sim leu chin hi lai mo na ma te ni sialin thu mi te ki be lap sakhi chi hi In conclusion, ina top na let's next slide. azum So we must first learn that we need to always have the teaching of the word of God. ina ama sa pen isin ding pen bang hiam sile pasen kamal ki hil na te mo to te sin nya ding A church service is not complete if there's no teaching of the word of God. ina hi ya pol pi song hap yak yak na pen mate pasen kamal thu hil na om ke le to pen ki ching nge When you come to the church, ina no hila pol pi song nong pa there ja must be the preaching of the word of God. ina hi pol pi song hap yakin song hap pasen kamal There thu must hil na om be nya reading ding of the word of God. pasen kamal sim nya ding And that must be the teaching of the word of God. to sim khit chang to kamal te hil ki ding ma A church will be healthy if we have continued fellowship. ina e pen ki tat sat lo ma te ki khop na ki pol na nei le chin to pen pi pol pi pen jok ji da Fellowship means we have something in common together. ina hiana ki pol khop na chi chang a pen e in nei tik akibang khat mo to And we pen are joined like hi a partner. ina khat le khat ki pol da na ma te ki zom nya ding
Thirdly, we must continue to care and share. Like for example, having good meals together. ina atum nan bang hiam chile khalat ki don ding to ki te in nei bang hom ding to pe atak tak in bang ki hom ding hiam chile ma ta lungdam na thu te thu hoi te ki hom ding Sometimes I see people bringing food at the back. ina khat ve chang bi pol khat ina anung la ma nek te tom tam teng pwa mui If you can practice that, bless you. no jong to ran in pot jing han jam zo leo chen mo If hoi you se can mi bless pasen to bang others, pe God bless you. ina no mi tunga thu phap yang bek tham len pasien jong no tunga thu pha tam pi tang be lap ding hi So that is what the Bible says, breaking of bread together. ต่อเป็นบางให้ยามเจริญสังสงสุงอากิจิไม่ต้องบอกลุ่มบ้าเนี่ยอจินาทุฮี In this church, we have the space. เอ็น่ะไอ้ยาได้ที่ละมุนอมมะ So it's quite convenient. เอ็น่ะอมุนจงกิจิงมาเลยจังกันหน่วมมาได้ที่อันเน็กนั่นดิ่งมะ You can have meals together. เอ็น่ะอันเน็กคอมเทดิ่งมะ You have the facility of the water, toilet, and everything together. เฮล่ะตัวยังที่จงมะกิลวะเห็นเลยจงได้แรงนั่นดิ่งได้แรงบุจงอมขี้นะไอ้จังกับบังมักเกซัมนองโลเน็กดิ่ง Many years ago, I remembered I was in Kelantan, เอ็น่ะกุมตั้มพี่สอดคิดไหลตะกินน่ะเกยเป็นกะลันตาน่ะไม่หิง a state in east coast of Malaysia. มาเลเซียอีมันนี่สอนนั่นละมาอมปีเนี่ยค่ะ And ที่ people used to go to the beach เอ็น่ะตอนแรกบางให้ยามเจริญการชีของอ่ะตัวพี่ต้องกินสมเนี่ยมันเลยม and งคง have อ่ะไป meals together ตอนแรกไปนะบางให้ยามจะอ่านคงในคอมเนี่ย and they eat together. ตอนแรกในคอมอ่ะ And you feel very nice because you're eating together with brothers and sisters. เอ็น่ะจันจงหน่วมสมามาบางให้จะอ่านในคอมไอ้จังอ่ะเมื่อแล้วกันเป็นสังกัดมุเล่นเอาหิเลไลจังอ่ะ I praise God that you can all come here, เอ็น่ะตัวจักเอ็น่ะอีเฟกินฮิลายากิตัวอัฐดิงกิปอลเทดิงกันทุ่ง that เงี้ we ย have a place to worship God, ฮิลายาปัสยันยับยั้งนั่นดิ่งมุนเนี่ย that we have a place to sing praises to God, เอ็น่ะปัสยันต้องมาผัดเทนั่นดิ่งจง that มุ we น have เนี่ a ย place even to have a meal together. ฮิลาอันเนี่ยขอบเทนั่นดิ่งมุนกิจิงจงอมฮี Bringing meals together is not that difficult. เอ็น่ะในบางไม่ได้อ่านอินปนังพวกจีเป็นมอฮักสักคนโลฮี I believe all of you cook at home. เอ็น่ะนเวกุนอันอิน่ะอันวันเทคเดนิงอุมิง For example, if I have at home we have what we call the electric rice cooker. เอ็น่ะบางในตะเคียมสิแหละอันเบลไม่ได้ตอนที่สิบเป้าเดในตะเคียง Correct? You Hello, have yeah. rice cooker, electric rice cooker. เอ็น่ะที่สิบเป้าเดให้เราย่าตัวอันเบลเต็มอ่ะ So if you put 4 cups, that big, 4 cups Yeah. of rice, เอ็น่ะอันตั้งหายลีบังสูงเร็วจิน how many people you can eat? มีบางใจเนคอบดิงอันตั้ง 4 หายลี people? 4 cups of 4 people? เอ็น่ะอันตั้งหายลีที่เลยมีลีที่ป่าเราเดีย Right. In my house, เอ็น่ะเกยินบางฮิเล่ I cook 4 cups. เกนหายลีหวน We have with children and and young people, 4 cups for maybe 6 people. เอ็น่ะเสียไปน่ะฮิเล่นาวปังส่งอมต่อคิดเตะขังโนเตส่งอมมอตัวอันตั้งหายลีบังฮิเล่มีกูกินเน่ I pray that as we come together for fellowship in a church, เอ็น่ะตัวจะกินอ่ะปอลปีส่งอับอยากกินส่งอับไม่ได้อีปอลค we อม may เทค care นิค for one another. นวมสันนั่นดิ่งทุ่งเงียดเนี่ยทุ่งเงียดเนี่ย lastly มอเอ็น่ะขัดเลยขัดกิดนเงียดดิ่งมออันนั้นน้องเป็น Lastly, นี่นะ as a church, ปอลปีขัด we want to pray. ปอลปีขัดอ่ะอีดิน A มาบาง church เอ็น่ะ service is never complete unless we pray together. เอ็น่ะทุ่งเงียดดิ่งมอเอ็น่ะปอลปีหุ่นยับยั้งน่ะหุ่นเป็นทุ่งเงียดขอบโลกน่ะต้องเป็นกี่ปีจริงไงโลดิ่งฮี We pray in Jesus' name. เยซูมินสองเห็นทุ่งเงียดดิ่งฮีอ่ะ We pray in Jesus' name because we believe our Jesus loves us. เอ็น่ะเยซูมินสองเห็นทุ่งเงียดน่ะเป็นบางให้ยามจิเลเอ็นไม่ได้เยซู He cares for us. อามันเอยงดนอามันเอยงอีตัวOne more thing. Just now I saw a little movie, a little clip. เอ็น่ะเดนน้ำอ่ะขัดกงเงินนมน่ะเป็นบางให้ยามจะเดนน้ำ We มู want วี่ to ขัดมูวี่ remember the same Jesus who left us will one day return. เอ็น่ะตัวมูวี่ส่งกับบางให้ยามจิเลนี่ขัดเอองมาจะองนสยาเยซูเป็นนี่ขัดนี่จังเอกยังองจากเก่งดิ่งฮี When our Jesus return, เอ็น่ะเยซูไปเก่งจัง He will be the judge of the world. เอ็น่ะอามาเป็นที่เลยต้องบุบทูเห็นดิ่งอง And ดิ่งฮี we who are here will be united with Him. เอ็น่ะตัวหุ่นจังเอเป็นอามาตกมอกิบตัวกิบดิ่งกิสมกิบดิ่งมอ Let us pray for one another. เอ็น่ะตัวจักกิน่ะขัดเลยขัดอาดิ่งทูกิเง็ดสักนี่ Let us encourage one another. ขัดเลยขัดกิหันทอนเงี้ยนี่ If you cannot remember 50 people names, เอ็น่ะมีสอมงาอีมินนัดจับเตะโซเกียเลยซง when you pray, at least remember 5 person. เอ็น่ะทูนั่งเงี้ยจักอะตอมเป็นมีงาอาดิ่งเบกมาเตะนั่งเงี้ยโซเล่ It could be your loved ones. ตัวเตเป็นในอิด
ขัดจงฮิตเฮดิง It could be someone you care but they have not known Jesus Christ. เอ็นะเยซูอัฐิเงลูมีขัดหม้อนั่นดนมานั่นลุงฮิมอมามีขัดอาจงฮิตเฮดิง Pray for them. ตัวเตอาดิงทุงเงสักเอง Pray that God will touch their lives เอ็นะอามานุตักนาสงฆ์ปัสยานี่นะมา so ตอน that they นา will อาเซ have บ the นะ salvation of Jesus Christ. ทุงเงสักดิงตัวปนามอหดเขียนนะกุบเขียนนะอ่างอัฐินะดิงฮี So we talk about a healthy church today. ตัวจากเกนะจิดำปอลปีทูตัวนี้กิเกนฮีฮะ Just as we are healthy as God has blessed us. เอ็นะเป็นปัสยาทุบปับยังมาบางเอ็นะมิจิดำเตฮีมอ We want our church to be healthy. ตัวมาบางเอ็นะอีปอลปียงจิดำสักหน่อม So these are the 4 points you want to remember. ตัวจากนั้นปอลปีจิดำเทนะดิงฮีเตเป็นอีจับเตนะดิงนำทุมฮีนำลี Easy for us to remember. เอ็นะจับเตดิงส่งไปมาฮีมอ We must hear the word of God. เอ็นะปัสยาทูง่ายเงี้ยดิง We must preach the word of God. ปัสยาทูเกณฑ์ข้างเงี้ยดิง We must have fellowship together. เอ็นะกิปอลข้อมเงี้ยดิง We must share our meals or break bread together. เอ็นะอีอันเตจงหอมดิงตัวคิดแต่หมกลุมเตยงบ้านเนี่ยเงี้ยดิงมอ We ในหอมดิง must pray together. เอ็นะทูเงี้ยหอมเงี้ยดิง Let us pray. ทูเงี้ยนี่ God, we thank you. โตปอลุงดำมง We thank you that you have brought us to this church, ตัวนี้ฮิไลปอลปียงน้องปวกในมันลุงดำมง that we can pray for one another, เอ็นะก็ขัดเลยขัดทูกังเฮสักโจนัง that we can serve you. นังมาหน้ากงเซบโจนัง We can have this fellowship. ฮิดานากิปอลครอบเทนับยับยั้งนาเตกันในเทนัง We continue to ask that, Lord, you will guide us เอ็นะไม่ละมาจงโตปะละมงฮิตไลน์องมาไก่ไลน์ so that, Lord, we may be drawn closer to you. นังตองกินไอสังเงียดิน In Jesus' name we pray. เยซูมินซองอินทูกงเอโนฮี Amen. อาเมน